Ram kaki pak maa Santa and chill khong hai tengon pia kaki pak. Merry Christmas Santa and Happy New Year 2026. Thank you. Please like and subscribe. Oh, Marcy. Nagkuang do pinang toy tale. Tu zan lani accident. Christmas putekin bang anak ko yachi nya le. Ama sa pen-penin ya akuang koy de ka gel katuma. Bai sim kian na nini. My name is Marcy Nemthian Siam. I want edibles and a phone. Merry Christmas Santa. Ahi. Ya. Angin na bang lo chinga ya chi nya le. Ya. Ama sa penin edibles katom. Bai ka Mr. Noodles ma. Bai zo changin dua boy. Mr. Noodles wai zo cha Chulbul diamond yellow diamond cream and onion bom khat non ma wai zo changin ya noodles bhujia ya yam non lo ting ma mai wai zo changin ice cream khat mo nek the ice cream bot lo te katom non wai zo changin ya Punjabi tatka bhujia katom non wai zo changin anek the dile wai hiya me wai khat ma ima lele wai pen ya anak ki hong mang ja na kyong hiam chi ki theilo ajan gin tak na khata Christmas putte kin na ko ilaya agil tial ma hidin waina na ne gu ki mai thein ahi tang teng hi ma ko hi ven mo poi ma ki cho wai zo changin nek the lam beita banga ya dol lem khat le na ko ive nan ma TV tao khong ko idin hoi ma mai wai changin ya labubu khat am phama mai Santa Christmas putekin labubu khat ana piai akwang do na wai zo changin edibles lahilo nek the lahilo iPhone lahilo ya jo sabun thumana koi mok ebang et sang na ne de oi chile Christmas ni hi jaka nin bemboma na ke mor khit chale nin bembom na amlo de na ke sil siang gi ge chi na pia ki din kin ta hi wai bana iPhone nget alo chingya iPhone hiya nom tak vre hiya phone khat mo hiya nom tak vre enni iPhone ke MI phone asia nahi asia MI phone khata nom mok vre bang jaga hiya MI phone asia za theinon lo na ko do chile i naw pang khong tu la hi social media i chi khong til tuama na hanglian luaun nak pitaga na hiwai jaken bai kha ovel hoinon lo to naw pang telephone ki mol lo de phone khoi lo de chi de na ko hi mai the hi
Zanitak tunkim nitaka waya dam kama Christmas putik mu pianin anak ko hinge dinga kipa wai kipa thogen le Santa kya kipa thogen ne eno Tun zan ka kipak ma Santa in chin khong hai tengon pya ka kipak Merry Christmas Santa and Happy New Year 2026 Thank you. Please like and subscribe. Bye.